Kaseng samlashnong madan ying Syiem Mylliem. Kan sa pynlong ka second open to all knockout football tournament hamadan yalekai hamadan jersey Mylliem. Bat katarik bakado ban pdiang yakabai enter kandai haka pusau tarik unawing hajar ar. Kikusnam hakane ka tournament kanlong yaki bajab kinyo silak 50hajar kiranas up nyopusan hajar kabairung kanlong 100,000 tengka. Yaki cingtip bakambania pilawan pun hakini ki numbers sports secretary kendai lai nriu nyo ar lai iwe nriu bat hai assistant sports secretary kendai lai nriu nyo sao kendai pra nriu ar.